Etuachirega igasenje obosongo banene. Obosongo boku musire ya moito oyo ku mapinduzi. Oyo rairega iga soba noga gyonseri. Anyorete achari gostrate banyorete gwetera kiburuburu agasire ubugima bwaye cia siasa gari keumbu. Inu muri bageni asoko manya historia mu mroyo rairega iga. Umato tani baito umato narengo monto ogakwanira abantu baito ya machuki mono na gyonseri yonsingima. Gwetera kiburuburu chichi abatagari keumbu akabaga kona pale Keumbu mahali tunasikia baada ya mapinduzi kuaga bado mjumbe alikuja na akafanya nini kubwa, mkutano kubwa sana na kama atamzika. Hiyo tunataka kuuliza viongozi wetu tuwe na utu, ili kitu kama hii inapofanyika, mapinduzi ni binadamu, anatakuwa mtoto wako ama akuwe ndugu yako. So ndaite kwa sababu malembe mumaite butambe obokongono bwa monyene mate echanabusayi omalembe mutagete bosnese ngote imolekero monto gochaga ancho achiche asomolembe. Omalembe is very expensive. Peace is very expensive. You will only know its value when you lose it. That's why umumro yarairega okuba yo kuruko omalembe onya abantu bali bakeumbu banjira bali bangotera wantambatera bagende banjira bali bagotera tuta na batera ukiona barakoreki baite kanga mapinduzi takweti na kiweko yanda tukulia barayi baito tobe kelelese kiya especially gase to gyonse kramo gochi cha mumanyanga ntubona tubwato borobo nene umongena chosu ni otiguru karamo ke tege ni tegana tiro bana bare school bon umwana manene mapinduzi bona leta dia ko na Singali University rajo kora matem uyo ndale klasi sana ayenkoro kyura atwale ocho ja ko tete iwanta muga ngoro kyura atwale uja ko tete tuta muga eto tagete mambi tutwara matanga yo molembe kenye ngi manowekara kitivi nchirigereti tutwara molembe toa ni mapinduzi na masikani kero monta go bosibole bwaye egere to maiko boria serikali nga montonde bwens o sikanete nega koleke iga nerta nyora molembe nga era nyora molembe bana bakolera onde bwens yokortega koleke serikali chukue hatua wa make sure bantu babe kirubiara file go siro mosikana inga ko no moto itire na kopita masikani bari masbale ngale na kyo mosikani atoka sawa bantu bakutama ngero sote kiko bakani o ire bunduki yo kana ebintu na birimbi basa wakorekana omosikani yo rokana ne uniform ako kole bintu poko bori kikwali kirto ko mosara to wakana ne taxi ito abantu bande bagokwa. So ndaite ko babuli aso wanja kwa ino wale serikali vitengo mbalimbali ya serikali mchukue hatua tunapozika mapinduzi kesho. Wale wote ambao walihusika na hii jambo wachukuliwa hatua, na ile maneno tunasikia eti file kutoka Central Police Station hadi kufika kotini zilipotea. Hatutaki kusikia vitu kama hizo. Tunataka kusikia serikali kituambia majibu, nani aligonga mapinduzi. Tumefika wapi mahali mtu akianguka kutoka kwa gari wewe unamgonga tena? Unafaa kumgonga kweli? Tumefundishwa na our forefathers that wakati unapata mtu anahitaji usaidizi, ungemwona ameanguka, ungembeba, umpeleke wapi? Hospitalini. Uwezi chukua mtu ambaye ameumizwa na tena unataka tena kumuumiza zaidi. Hiyo si utu na tunakataa. Sisi watu wa kanisa tumetumiza amani hapa ni sababu tu ya heshima, na tukidhania ya kwamba wale ambao vyombo vya madola watafanya kazi yao na uchunguzi ifanywe. Tujue ile gari ilimwangusha, kama iko na insurance familia yake ipatiwe fidia. Karibu hiyo. Ega alia sa gwete kurugoro osinane bwate insurance familia yae enyole aki insurance yalenga segali eli etumeke kokonye familia yae asama tukale moto na bali ba mwagete karalense uninga sa tako babera mobwatu batoro just clip nona atoko twaro malembe wachukuliwa hatua pia, ili kila familia ikiwa hapa wakuje wasema tumepata haki yetu, na hiyo ndio itasaidia zaidi.